Wa Kenya ligochengera lituko linene lyokorwa esegeto igoro yobuya bogorenda bose okobanga oroiboro nigo county ya Kisige kobwatarana nebyombe bitali ebya serikali baba kwarigani bene omoyega bose omoroberi bokorwa esegeto ase abamenyi bekinsemo au asomoyega omonene obakwenekigwa asinyagitari ya na level 4 hospital egotoka imebonge iyabonchali niga amenyi benseme ibakogokera tambukire kiyo kwegwa obosemi otebanga mbachiko bwatia amangeli ayo nabo igokorwa obosemi agotia ase abande lindi gochigotwara amagima ale amanyana boyo igokwenekinga nkurenda bale oroiboro kuna ebwenderete. Iris Kemuto Ogendi, na siku ya leo tumekuwa hapa kwa sababu ya kusherekea World Contraceptive Day ambayo ni siku inasherekewa ulimwengu mzima, na sisi kama Kisii County tumesherekea hapa Riana Health Center, na cha muhimu ambacho tumekuwa tukisherekea siku hii ni kuhamasisha watu na kucreate awareness juu ya mambo ya family planning. Bagaka nikakie tutwakire tunyare kubwatisia basubati kubanga oroiboro kyagera yarekanire nk'abasubati na ubwo kwa maito kubanga oroiboro ntubuna bagaka mtori bari kubabwatisi. Pia tumesisitiza kwamba kupanga uzazi sio jukumu la wanawake peke yake, lakini tunahusisha wanawake na wanaume wote pamoja. Umuhimu ambao upo katika kupanga uzazi ni kwamba kama mme na mke katika familia wanaweza kupanga, kwa sababu wakiangalia mapato ambayo wako nayo, hiyo inawapatia nafasi ili wakaweze kukimu mahitaji vizuri na hata kuwapeleka watoto hawa shuleni. Pia kuna umuhimu kwa mama, kwa sababu mama anapopata mimba kuna changamoto nyingi mama upitia, na hata wakati ule wa kujifungua mama umwaga damu, na kwa hivyo afya ya mama haiwi sawa tena. Kwa hivyo mama pia anahitaji kupumzika. So wakati ambapo mtu hajapanga uzazi, ama kama mme na mke hamjapanga uzazi, kuna madhara yanaweza kuwepo, na moja ya madhara hayo ni kwamba watoto wanapozaliwa wakiwa karibu, yani ile spacing hakuna, hawa watoto hawatakuwa kwa afya nzuri. Kubanga oroiboro ni kintu kia maana ase nka kiagere ko nyara ko okonya